Dobro jutro, ljudi. Rano je, zbog toga tako izgledam. Htjela sam vas obavestim da vas vodim sa mnom. Idem sad na kao day trip sa Teklom. I da, htjela sam samo čas sad da se javim kad sam ovdje još kući. I javit ću se tokom puta verovatno, pa onda tamo. I da, radim se. Have fun. Lep provod uz ovaj klip. Hey you, don't you worry about a thing. Oh no, every day is just a brand new start. Just follow your heart. So many dreams are waiting for you. Sing hey, it's okay. Tomorrow's gonna be a new day. It's okay. So live your life and live your way. Your way, your way. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Hey you, I know sometimes things may seem unclear. Trust yourself and you will know, my dear. Oh, I know that it's not easy, nothing is. Sing hey, it's okay. Tomorrow's gonna be a new day. It's okay. So live your life and live your way. Your way, your way. It's okay, it's okay. Evo ovako, ljudi, ja sam sad stigla sa Teklom ovdje na našoj prvoj destinaciji. Mi se nalazimo ovdje na, kako se sad ovo kaže na srpski, to sad stvarno ne znam, ali evo ću se okrenuti pa ćete da vidite. Ja ne znam, ne verujem da se ovo kaže crkva, to se kaže tempel. Sad da li se to kaže i na srpski tempel, to ne znam. Ovo je iz kao Indija, znači hinduismus, i sad smo došli ovdje da vidimo to. I to što sad već vidimo, to izgleda crazy, baš onako nekako neverovatno. I da, htjela sam sad ovako da se javim sa vas, da vidite mene. I sad tokom ove ture što će da idemo, ću da snimam i sa druge strane, da vidite malo i to. I da, nažalost je hladno i malo sam se zeznula sa ovo da sam obukla, ali nema veze. Će bude posle malo toplije.
I ušli smo u jedan shop, ja i ona. I tamo dok smo išli do tamo, pokazali kako se ovo izgradilo. I to 2014. ja mislim počeli. Sad je 2025. i još nije završeno baš unutra. Ali sa napolje jeste. Evo ovako, opet ja. Htjela sam samo da se javim da smo sad malo pre ja i Tekla bili ovdje unutra. Unutra ne smije da se snima, ali unutra je sve nekako belo, onda oni imaju one njihove, ja ne znam kako se to kaže na srpski, ali te njihove sveci možda, ili kako se to već kaže, mora da se izujete kad uđete tu i onda tu kao šetate u okolinu i gledate to i tako. Stvarno je zanimljivo, to se vidi, baš je nekako, da li se to kaže na srpski, spiritualno. Ja, ima ih baš puno indici. Baš sam iznenađena, to što ih stvarno baš puno ima. I da, zanimljivo da se vidi to tako nekako. Nikad nisam bila onako u fazonu, idem sad to da vidim. Ali, ja, crazy. Mene se sviđalo da to vidim nekad. Ja. Tekla, how was it for you? You want to say something? Was good? Ja. Evo sad ovdje još ovu stranu završimo, možda uradimo još neke slike i posle idemo dalje. Evo ovako ljudi, moram ovako da vam se javim, to što je stvarno hladno i stvarno malo sam se zeznula što nisam uvukla zimsku jaknu. Izvinjavam se za disanje, ali malo smo ovdje bili izgubljene, to što došli smo sad u Princeton i ovdje ima jedna velika univerzitet, razumete me, škola, college i sve. I mi smo sve mislili da je to jedno, ali sad smo nekako provalili da imaš ovdje još 4 ili 5 druge kao škole, znači to se zove kao Princeton, ali ti imaš raznorazne škole, onda još te koleđe. I sad smo konačno tu našli što smo htjeli da vidimo. Pitala sam nekog dečka i odmah smo čuli da je iz Francuske. I da, ja sam kad tad sad već malo snimala, tako da će da imate posle malo neke iseče sa druge perspektive. I tu ću ja da pustim kao muziku. I onda će slušati kao neku muziku. Nemam ja neku muziku tu što mogu da ubacim, ali nema veze. I da, sad smo stigli tu gdje smo htjeli smo ovdje da dođemo. Ovdje da uđemo. I sad ćemo tu da prošetamo, sad ću krenem kameru, malo tu da vam snimam kao. I da, to je to za sad.
Evo sad smo završili taj kao Princeton malo i sad smo ovdje došli na kraj gdje je naša kola i ovdje ima kao jedan mali square, ja ću da kažem kao jedno malo mesto gdje kad sam se ja bila rodila je bilo bila kao vremenska zona od Tiger, šta je biše Tiger? Lav ili tiger ili da. I da, ovdje su kao različite životinje i to su kao godine i to je nešto japanska kultura kao. I sad ove godine 2025. je zmija, pa posle ide konj, pa posle ide šta je sad ovo? Jarac možda, pa onda majmun, pa kokoška, pa kuče, pa onda ide svinja, sad ovdje ne znam šta je ovo, čega ima. Miš, ovo je miš, pa posle ovamo ide, sad da li je to onda jarac ili ono drugo, ne znam. Pa onda medved, zec, drohe, zmaj i posle opet počinje se valjda ili od novo ili počinju neke druge, ne znam. Ja. To mi je nešto bilo zanimljivo što sam sad čula pa sam mislila ajde da podelim i to sa vama. Da, to je to, sad imamo nešto da ručamo. We are going to take lunch? Yes? Yeah! Lunch? I'm hungry. Let's go. Come on, I close one. Ovako ljudi, trebali smo sada da dođemo do naše poslednje destinacije, ali nismo stigli. Što ovdje bi trebao da bude neki most, ali izgleda mi da smo malo na pogrešno mjesto, zato što vjerojatno je most sad na tu drugu stranu, ali mi smo sad došli do ovdje. A sada se vraćamo, to bi nam opet uzelo 10 minuta i zbog toga vjerojatno ćemo to sada ostavimo. I da. Tekla? Should we do or it's okay for you? We can do, but it's okay. You can let me know. We don't have to do it. It's the same. We can do that. I mean, is in the way that we need to come back home. Yes? Are you sure? Yeah. Okay, then let's go. I was thinking that's not. That's why I was saying to you we don't have to do it now. Look. Ja, dobro, onda znači ipak možda će da se desi. Oh no, it's not. E pa, ipak ne. Look. Yeah, because we have to do a round again. And I think the way home is like to go down. And this is the swimming bridge. Yeah. Će da odlučimo, ali ne verujem. Because look, it will looks like this now. And this don't look nice now. You're right, we can jump that. Yeah, možda možemo to nekada uradimo, ali sad stvarno vidite i vrijeme kako je. Nije baš za sad da šetaš na taj mostić. Tako da ćemo to sad vjerojatno da preskočimo. I sad se vraćamo kući. How long do we have to get home?
Do you 1 say? hour and 10 minutes. Just? Yeah. Okay. Ja. Će da vidimo. Možda sad vremena i 10 minuta, možda više, ne znamo, će vidimo. I da, to je to za sad. Javit ću se ili kući ili možda ćemo uveče još nešto da radimo. BMW! Ali... Oh my goodness! Imamo tu jednu foru, ja i ona, ali to će da stane naša tajna. Ja, a ovdje ovako izgleda. To su ovdje neke kao zgrade njihove ovdje. I sve ovdje isto izgleda. Ja. To je to. Ljudi, ovako. Ja sam sad bila u crkvu. Crkva se nalazi ovdje iza. Ubacit ću jednu sliku, ali možda ću i jednom da snimam unutra ili da uradim sliku, ali sad stvarno, pošto danas sam prvi put bila tu, nisam stigla. Ljudi, ne znam šta da kažem, vidi mi se nekako, osjećam se toliko drugačije. Nekako bilo toliko čudno na početku, to što stvarno prvi put mi to sad ovako da to radim, kao da idem na liturgiju i sve, i bilo mi na početak malo onako neprijatno, zato što nikoga ne znam i sve, ali neko osjećanje, ja ne mogu to da opišem, kako je to osjećanje tamo unutra bilo, i posle smo i otišli dole da pričamo. Znači, prvo bila liturgija i sve, pa posle posle toga on pričao malo, pop, i posle toga smo mogli da siđemo dole i otišli smo nešto kao da popijemo i tako nešto, i crazy je. Ja to stvarno ne mogu da opišem kako je to, bukvalno, nekako imaće da mi ovo baš prija, baš mi prija, to što i pričala sam sa naš narod i upoznala ljude i da, i sad evo vraćam se kući i da, to je to. Da, što sam još zaboravila da kažem, baš slatko, ali pratili mi i nešto, to što upoznala sam tu jednu, to su malo dve starije žene, oni možda mi budu babe, da, i onda pop bio rekao kao spakuju nešto i tako, i sad mi spakovali nešto. I crazy. Sljedeći put ću da pričam malo sa popa, to što sad stvarno pola 2 je već, a to počeo u 10. Da, i tako. I sad idem sad kući. Vozim se kući. To je to. Lepo je, vreme nije lepo, ali je baš toplo.